mnogi ljudi sa pravom su nezadovoljni sa... Evo, imate situaciju gdje su većine tanke. Dakle, 8 zastupnika unaprijed, kad znate da su ta mjesta osigurana, to je popriličan broj. Male stranke moraju se jako potruditi da dobiju 8 saborskih zastupnika. Prema tome, imamo nasljeđe koje imamo. Mislim da pravilo treba biti da izborni legitimitet svakog zastupnika mora biti otprilike isti. Furio Radin je izabran bez protukandidata, mogao je biti izabran sa jednim glasom. Dakle, imamo raznih slučajeva i vidimo koliko dugo zapravo su neki pojedinci u Saboru. U nekim zemljama se stavlja granica na 2 mandata, primjerice. Ne možete se natjecati za treći jer je logika da s vremenom jednostavno te i ideje i nove trebaju snage doći i otvoriti prostor. Dakle, unaprijed znaju senatori ili primjerice u Americi da u nekim državama imate term limits gdje nije moguće, ne znam, neki su bili po 30-40 godina. Prema tome, ja sam sve nestrpljiviji oko toga. Dakle, gubimo vrijeme i mislim da ovi razlozi koji stalno se ponavljaju više nisu nikakva opravdanja. Dakle, ljudi sa pravom su nezadovoljni. Ja bih volio da izlaznost bude sljedeći put veća, ja bih to volio, ali mislim da je način da se zainteresiraju ljude promjena upravo tog načina biranja. Dakle, kad bi se pojedinci morali izložiti više, a ne da sve ovisi o stranačkom vrhu, mislim da bi dobili na dinamiku i neprevidljivost. Ovako, otprilike u velikim strankama znaju kakve su im šanse prije izbora, pa ispadne da su izbori gotovo formalnost, jer pravi izbori je kad se kroje stranačke liste.